gicokagira na hikagita kana twina mbere kwa tukirithagiria mara mekiritwo rito ndeni ya mangatheti na rukirirwe munthi gute gutakagita kaingi muraithiri ndina ngatheti ya The Daily Nation ndina ngatheti ya The Standard njorani ciakwa ngatheti ira nkona cikiritwe tumantu kathumba mara tukaina mbere kwa tukirithagiria monthe ndeni ya ngatheti ino ngatheti ya The Daily Nation rukirirwe munthi mara megwite maikoragirwo rangi ni mantu makonenie kana kuma na nthiguruni ya Tanzania bachocho ba meta nthiguru ya Tanganyika na arankuona barabathia na mbere kwa bakiruta ngugi a Kenya barabaruta ngugi na ara nthiguruni ya Tanzania kombo kegwende baringitwo kiboko kumana na biashara ciao kwina mbere kwigwikirigagirwo muno biashara cira biashara irithi na mbere kwikirwo ka biashara ira nini na nthiguruni ya Tanzania ukakweguo timu Tanzania tabathari biashara ino chithiritwe ikirwa gaikaingwa nwata kwina biashara ira nwankinya iruthirwe ni mu Tanzania kuma kagitani aka rugona ho tukaina mbere kwa tukiruthagia karatati ni gatuna muno biashara cia kuripia thimu biashara cia kuthondeka thimu na nthiguruni ya Tanzania wetwike kana utari mu Tanzania utari muntu nthiguruni ya Tanzania utibati kwigwa ukithondekaga thimu kana into bibia bia stima electronics ngugita ya biashara ya saruni uchuka ntundu uchuka na mitundu otari muntu wa nthiguru ino ya Tanzania utiumba uchuka na ntundu not unless no kana wetwikaga no rutango gobitiri ni ira nene kana uri chuka atari baraba kwera lakini nchukana ino cia nagu saruni ino cia nagu ntete nagu nini utiumba uchuka thaino otari mu Tanzania nthiguru ino ya Tanzania utiumba gutwika tour guide nthiguru ino ya Tanzania thaino ndi utemu Tanzania no nkinyambere wigore mu Tanzania kengo wigwe wina biashara teno ya tour guide mantu makonenie na gutwika agency kana gutwika anto babathia na mbere kwa my agent ba nyomba agent ba biashara agent ba real estate utiumba gutwika my agent babendi utari muntu wa nthiguru ya Tanzania ngugingira tomba kwa kiruta utiumba kwegwa uri mwene tu biashara tu nini biashara kaka nini small and micro whatever utiumba kwegwa uri mwene biashara ino utari mu Tanzania ibu kariogu rogono rutu kaina mbere kwa tukiruthagira karatati ni gatuna na njira enkatha kwogu ndeni karatati kana eno ni matiritu rangi ndeni ya ngatheti ino by the way ngatheti ino ya The Daily Nation karatati ni gatuna tukethira rogono rwa kieba rogono rwa kiao nyuma ya muntu murume wathie na mbere kwigwa gicoka muji kairi nyuma ya mianka 14 kwigwa aingiritwe na ara Saudi Arabia na ara indethiritwe kinamba kwa gicokaga muji akirikanaga ati negwite akiebukaga gikuo kithiritwe gigikeno ukagitani waku gikeno kiungene na kieba yani imagine mianka 14 muntu wenu ingiritwe nchera na atingiritwe Kenya ko kathi kumuona na akimitu okugo kathi na akimitu kumuona kana atuntu ingiritwe na nthiguruni ya Saudi Arabia ukethira kinya stress ichi gukure no ntwende utiko tona muntu we mbimbi kagita kara chokira actually kurari gikeno kiungene na kithikiro na ntu baiye mantu muntu murume uyu kwisha habari yake enu ni ngatheti ya The Daily Nation murithiro Meru TV ngatheti ni ya The Standard katoreire marana mamaithirito makimatirwa rangi imari kundeni ya ngatheti eno mara megwite makimatirwa rangi ndeni ya ngatheti eno ya The Standard murithiro Meru TV ni mantu makonenie na Kenya mantu makonenie na kigina kuririkana mutunguru mwongo President William Samoei Ruto na ethiritwe kina mbere kwigwa kiaragiria mantu makonenie na barabara kuthonga me barabara ganthiguruni na muno mantu magutigira ati uchumbu kwina mbere kwa bwikaraga bwega untu burabwithiritwe bukionekanaga endi maugoti maingi makirina mbere kwa magiukagirwe no endi kagitani waku kwethiritwe kwina antu baraba gwitwa kimenagiria thirikari eno ntu gutwika gutina weru ndeni ya mantu mama makonie na kigina rugono ruru matiritu rangi ndeni ngatheti ino ya The Standard murithiri wa Meru TV na rutuka ina mbere kwa tukiruthagia karatati ni gatuna
karatati ni gatuthandatu tukethira mwarimu urethiritwe akina mbere kwigua indi akiringithanagua na itua ria uragani akiringithanagua na itua ria uragani nyuma ya kana ka mĩaka 14 karia kathie na mbere kwigua kiuragagwa na kaina mbere kwithirwa agicuragua na aithaithania ndeto ino andu bairi ndi bakaina mbere kwigua bakirikanaga na itua ria thirikari ria ukrimino criminal charge bena thitango cha criminal charge na ara kotini ya Kericho nyuma ya ikarikarire mwana uyu ndaina mbere kwange kwiraga agu Enoch Kipkoech kwina mbere kwigua kiuraga na kwithaithanwa ontu bora bwathie na mbere kwigua bukiruthikaga na bakimenyaga ono wa kirasi kebinana athie na mbere kwigua achunchuri na ara kiririo kana kithambiro gya cukuru ni na arimu babende bakaina mbere kwigua bakigitaga bura baki chanja wakana bagituyagirwa kana batangitwe na itwarire ria criminal gatute kana gutena gutaka gita gatura ithenga thiti no ya The Daily Nation na rwiro tu mara methiritwe makina mbere kwa magikagirwo rito tutigwe tuki no ntubwa time tukigwa tukirithagiria tu mara mekiritwe kana kiongo kia ndeto alafu tukurukite karatati ni gatuire irietwa demo chamba uyu ura kwerekana kana ura airikana ura ni mutongoria kana mukaririgiti chairman wa Mid-Hill Group of Hospitals ura komunikata Dr. Swalop Omishara anarethiretwe akiuga akia muntu akia kalamba chini ntiethiretwe nkiringithanwa kana ntiethiretwe ngiusikana na mantu mamakoni ni na kwendia into bia miri ririkana nchambe no morithiro wa Meru TV nguchoke nyuma nini thiretwe akiringithanwa na kwendia irungo bia mwiri chibitari ni no ya Mid-Hill Group of Hospitals yethiretwe kina mbere kwigwe kiringithanwa na irungo kwendia irungo bia miri na araende kuringana na chairman uyu thiretwe akitaria na kuga we ni innocent na atiethiretwe akiringithanwa kana atiethiretwe akiendia irungo bia mwiri na bure thiretwe wa kiruthai gutetheria Kenya gutigira ati bakuona utungata bwega bwa mwiri utongoria abura kana utungata bora bwethiretwe buri bwa mari manthiguru haya inkuona all principal secretaries kana ma principal secretaries bonde na chairman ba state bethiretwe bakina mbere kwigua indi bakienderwa kuraithirwa ngwechiago cause gain ethiretwe kenda performance kana urutingo bwago buthina mbere kwigua bukireithagirwa muno gutigira ati gukonekana imbio yo ngo bakuruta angogira bakuruta gutigira ati chikuina mbere kuikireithagirwa kethirwa ichi utethia Kenya kana kuraitha performance yago karatati ni gatuthatu kariaga ugu ya maromba kiriro nkena kagita nikara Steve ya weto Steve Mr. Stephen Munyaho thia nambere kwigua agichokagira agantheguruni nyuma yake kwigwingiritwe na ara Saudi Arabia na arethiretwe kinambere kwigua agitwikaga ati aingiritwe kibungo kia maisha na inambere kwigua agichokagira agantheguruni nyuma ya miaka 14 thinambere kwigua agichokagira agantheguruni miaka 14 ti miaka mekai thiretwe na agantheguruni ya Saudi Arabia kwa miaka 14 karatati ni gatuna ikaraga kwariria mantu makoneni na biashara na agantheguruni ya Tanzania na araende baraba thiretwe na biashara na agantheguruni ya Tanzania na baku mantheguru chingi bewitende bakiro biashara no chionde chikwaringwa marubuku na biashara no chionde na mona biashara nini ngotongithiri moche biashara chethe kina mbere kwigwa ikiaragirwa biashara taino cha kuthondeka thimu saruni mantu matua gaende kwigwa ri ma agent mwene biashara nini na ino chionde barende bethiritwe bena biashara muno kumandhuruni yetu ya Kenya ndhuruni ino ya Tanzania bakaina mbere kwa bakiringithikaga anene na arende Tanzania ririkana thiretwe kina mbere kwigwa
inga biashara ino che kuma ome kana na biashara ino nini kuma ndeguru chiaume na gutigira ati kanyaka ikaena biashara kuma ndeguruni ino ya Tanzania ajumbe na atongorere ba Kenya ibethere to bakina mbere kwegwa baki andamana kana bakina mbere kwa bakerageria ontububu muno nkuruki nara kwethiritwe gukena kuje kumandhuru nityo Kenya na Tanzania nara indi kwethiritwe kwena komeneria itwerereria ndegurune ya Tanzania muno ndeguru chithagirwe ruthete EAC East African Community chithiritwe kina mbere kwikimenagiria etagaria ariri karatatini gatuna na orugono rururi murithiria wa Meru TV karatatini gatano karereria mantu makoneni na kigina abura gucherwa gwa kigina kia mbeja chithirikari kiri machukuru kwethiritwe kina mbere kwiwa witema mwanka chukuru mwikegwa ikingawa chukuru che mwingi chithiritwe ikingawa kiumia nyuma yabora kubatiri kwewe karakari imwe cha chukuru na bobo ethere tubukina mbere kwa bukiumagira kumania na gucherwa kwa mbecha cha thirikari na araende gukwerekana mbecha ino cha thirikari chethere tukina mbere kwewe gitema mantu makego matakothi bwega ndene machukuru na ikigitemete inde thirikari kana chukuru ino chewe kinga wakagitani wako itwathia na mbere kwa tukiona mutongoro mugongo President William Samoei Ruto agitarena kugate kithomo kiendelea wabura kirari kithomo kiotheri turiarethere turikina mbere kwa gikala wa anene no inde ikiromba wati tamu ya ithatu at least gakuina mbere kwegwa mbechi ino gikinya kwe mapema kengo chukuru ke weekend riaga bwega abura gukubatara karatati ni gatuthandatu kwina mantu kwina mantu na arankona ende muchemanio wa bamwe batongore baraba nene bakiama kia ODM no there tukina mbere kwegwa ende ukionekana ukaigwa kirithagiria ngwataniro ya kiama hiki kia ODM na Kenya UDA na ara ntongori no chiri chia na mbere kwike watanagira kurutanira ngugi amwe na ende inara ukwerekana bakaina mbere kwigwa bakirithagiria bora ngwataniro no yethere tukina mbere kwike endeleaga nyuma bakaina mbere kwigwa bakinenkanagira uge bwago kanicha Methodist nkuona yendekite mantu mayo agogo Reverend Isaiah Deye erekana mbicho nibukona ago oyo atheretwe ari presiding bishop wa kancheno tienda kwa mantu makanisha monothu lakini ndio na bana enkanirete agao bakiugaga ti mutongoria wago okay rugono ruke thomera bwega wona wa urangathiti ino tienda kuthungira mantu mandini muno karatati ni kama uwanja kare agao gakerageria mantu ma dynasty ntogwa itonga na ara kwerekana indi itonga ibi biri under siege Uhuru Raila na Gideon ibethiri tubakina mbe kwa bakinganganaga kuona ati bakwigwa bena guge ndeni ya chiacha chia ndeguru ino yetu ya Kenya karatati ni kama uwanjaku mwetheria wa Meru TV karatati ni gatuna ndio na advantage ya ago mantu makona energy mariritwe karatati ni gatonana karatati ni gakenda na advert nkuona chiri ya ago karatati ni ya 10 ndio na koti ya iguru nethiritwe ikenda ende military kana jeshi kuina mbere kwigwa bakeragia policy chiao kiri mantu ma gene murimo wa mukingo karatati ya 11 ni ma advert maria agao bado karatati ni ya 12 ni opinions chiri agao karatati ni ya 13 ni mbieno kuona agao ni bicha cartoon nere ago karatati ni kuma ago tukathongira kiri mantu makoneni na parenting kana mantu makonenie na mantu ma uciari
Ndeto chima mantu makona achiari thaino kagitania kana ba emoji imariritwa mantu mangine munde. By the way, kire mubango wetu kumurika mantu makona kithomo tukiwa tukirithagiria mantu nkurani mantu makoneni na bura achiari babatiri kwewa bakimenyagira ana bao kagitania ka bari muji. Kwena karogono karia kuga mwekuru wakwa nendete twana. My wife loves our children. Mwekuru wakwa nendete ana wetu lakini ati wendo no bunini kire nigo. Karatati ni wakabana nonko na ukirori ndagitari no inamba kwewa kiro daga sanjari kiri mwaji atauretie. Karatati ni waka bado gatudha tukiri mantu mama makoni na parenting. Umera wimbingi yareretwe mantu makoneni na urabatiri gutigira mwana waku na ukarabwega na nakuina mbere kwegwa akimenyaga mantu mara abatuku akimenyaga ari munini atikaye kumamenya akura karatati ni gatona kiri rutere rurwa mantu makoneni na kumenyera ana karatati ni 15 ni ndero chikonena ma county icho chiethere tukina mbere kwikiragirwa agago na arankuona ende mantu makoneni na ara county ya Kisumu ikwethiritwe kwina mantu makuongaongera njira ira ya nkari ya Mwanki na ara kwethiritwe ndi gukionekanaga ndetu ikiaragia na ara kwethiritwe kwina ugwaya bwa kwariria ndetu eno ukirikanaga ati gukendekana mibiki thaka nkuruki kana sehemu nkuruki ya kuongera njira ino ndio chema county ino karatati nge 16 ni ndero chikoneni na international chiome ya Nthiguru kana cha kimataifa cha kimandhiguru ndero cha kimandhiguru ichiri ya gago kumera une mantu makona biashara kumera une advert choyire karatati kange kumera ne mantu mabaraba yetu bakinambere kwa bageto tiga na karatati ni kamwisho kainambere kwa kiaragiria mantu makonenie na michetho muraithiria wa Meru TV. Karatati ni kananga theti ya The Standard neo katu inambere kwa tukio na rembi yoye kiri tuorito karatati ni gatu irigono Rwanda thinambere kwa ngeko thoma ngatheti ni rengi irigono rwa nchambeno gwetu Stephen Munyako na arethiritwe kinambere kwa gichokagira kuma Nthiguru ya Saudi Arabia na arethiritwe haingiritwe kwa mianka 14 na ende gitwika gikeno kiri muci uyu wao ni nyuma yake kwithirwa gichokagira na ara muci uyu kana family ni thitwe kinambere kwa gichokire nkatho abonde barabethiritwe bakiombithania muntu murume uyu kwigwa gichokagira aganthiruni ya Kenya kwigwa bagichokagia nkatho kiri barabonde bethiritwe bakiombithania muntu murume uyu kwinambere kwigwa agi ekinyaga gauguna kibachokagira muntu murume nethiritwe kingiro mianka 20 nontu bokuraga mwekuru wake kagitani kara atogonete muntu murume uyu nethiritwe aingiritwe kwa mianka 20 na ara nchera nontu bokuraga mwekuru wake nyuma ya kunywa Silas Chemujo athie nambere kwigwa akingagirwa nontu bwa kuraga Florence Kibol mweri wa 5 tariki 30 mwaka wa 2023 na ara Kaptich Baringo County na ara athie nambere kwigwa kana mwekuru athie nambere kwigwa gite ya utoro bwake nyuma ya ndo cheke muji na ara inde kuringana na etura riri bathie nambere kwa bakine nkanagira ndetona kuona nire kuria kwenda kwao nontu bwa ekarikariri karikata mmethe makinambe kwa makiumagira bantu anene ni na antu bakiwa bakurekana na ndero taino kwina antu bange bathirito bagigwatwo antu bana begwa baking watawa nontu bwa kwithirwa bakiringithanagwo na thahabu ya mubwanano ya mugana wa chiringi milioni 4.8 kumira ukaratati ngatona
kuririkana bora thirikari ithiritwe kinamba kwa gitumagira ugoti bwayo ibukuonekania ati kunyira nthiguru kagita karogoti bukuonekana bukithira naguo bunene muno kagita ni gwaku ugoti bukithira na inyega nogu uchumi no buthite na mbere kwigwa bugitagia karatati ni gatano ni advert ile ya gogo karatati ni gatandatu inara kuonekana ende kwina mwandiki wa ndeto wite kinamba kwa kinenkanagira evidence kana ukoji bwa mbicha kirigamba Alex Masai kuririkana munkoye urethiritwe kinambere kwa ki ithawa kana atakwenda kumburo muthenya wa Jumaine na thia nambere kwa kinekanagira ukuje bwa video bora kuringana na ugambi thani bwethiritwe ukionekaniria ati borishi Isaya Murangiri Ndumba na thia nambere kwa kiuraga Rex Masai kagita aka anti-financial bill kana kagita ni kara kwari na maandamano mara finance bill mwanka muthiru mweri wa thanthatu kuringana na mwandiki ndeto uyu wa mbisha thirito kinambere kwigwa akimenagiria bonene jiji nuntu kana thirito kinambere kwigwa akimenagiria thirikari nuntu bwa kwethirwa ibobongwa begwite bakiuraga antu barabandamanire rugono ruri karatati ni tuthandatu karatati ni waka tuthandatu bado no goto kuona alimu bangi baire nabo bakinambere kwigwa bakibrema wakana bakioragwa bioria alimu baire bethe bakinambere kwigwa bakingirwa nuntu bwa kwa mwana omyanke 14 urathie nambere kwigwa kiringanga wana mwanka kora wa guchurwa nara bathroom ya chukuru na ndeto no chinambere kwigwa ikithanagwa mujuyi no thiritwo kinambere kwa kiromba DPP kwethirwa ugichanji ari mubaba Aaron Koskei na Philomena Koskei ni nuntu bwage kuke mwana uyu wago nyuma ya akwe mianka ithatu indi ya ururu kuthikotini kwaririo ntubu kwina wirigiro ati kithikiro kemuji uyu wa Enoch Kipkoech gikainambere kwigwa gikionekanaga na araende kumania na ugambi bora bwethetwo kinambere kwa bukenenkanagirwa ni resident magistrate Jeffed B bwethetwo kionanitie ati ali mubaba Aaron Koskei na Philomena Koskei ba shukuru ya St Teresa Mixed Day na Boarding Primary School na arantereche kiricho bakainambere kwigwa bagichanja wana criminal charge nuntu bogikukia ana baba baire murithiri wa Meru TV karatati ni kama wanja ajumbe mbetherito bakiuria bakienda riboti ni na mantu makonenie na hardship nara ndeni ya bunge mantu mama hardship allowances mbetherito makere karatati ni aka kama wanja karatati ngetunana ajumbe barenda kanja dinambere kwegwa akiuma garukotongoriani nontu bwambi ajumbe betherito bakenda Inspector General wa Police Douglas Kanja kuthinambere kwigwa gisalenda the police payroll and all human resources return function to the National Police Services Commission NPSC with immediate effect ya ajumbe betherito bakenda ende mitaratano yonde ya mitaratano yonde ya askari kana return function to National Police Services Commission NPS dinambere kwa kinenkanagira mitaratano yonde kiri NPSC abantu bobo bwetherito bukiye ntuwe nyuma ya Inspector General na Police Service top brass including Deputy Inspector General Gilbert Masengeli na Accounting Officer Barres Lemeda kakoinambere kwegwa bagitwika tasked by the National Assembly Public Account Committee PA over their continued refusal to surrender the payroll to the commission, which is constitutionally mandated to oversee its implementation. Ntububu ethetu bukinambere kwa bukiyaga ntuwe mwake nyuma
ya bamwe batongore baba irunguro kanja kuina mbere kwigwa bakirega kuraithirwa kana kurubiuria bukonene na uruti ngugi bwago. Karatati ni gakenda murithiri wa Meru TV Raila anathiritwa kina mbere kwigwa ndi akiongaongagira pressure kiri utongore bwa Ruto nara kiri thirikari no ya broad based government kwerekana ati ukaina mbere kwa bakirutha review ya kuona bura mantu methirite makina mbere kwigwa maikaraga ya otuoma na mtata na wale agauba crash and return to about 5.2 billion audit report. Karatati ni 10 Nyoro dropped as a member of budget team in a shake up ya Nyoro nether to kinambe kwa kumaruka kile timu ira ya mantuma koni na budget ya ma cabinet kana ma waziri bakainambere kwa bakiri regulate kanisha mantuma kona health kana ugima ntubura bokwerekana ati bukainambere kwa gwiteragiria mantu kwa magituika streamlined ndani ya sector ino. Karatati ni 12 ni mbicha katuni ile yao. Karatati ya 13 ni uoni kumera gune mantu makoni na uoni mantu ma kibiashara mainambere kwa makera giruagu kumakire mantu makoni ni na kibiashara mbiyengi muribiria yethirite kinambere kwa kera giru kumakire mantu makibiashara bado no biashara chereretwe biashara chinambere kwa kera. Karatati ni 17 bado kumera gune advert chado kia karatati kaukange mantu mande goro karatati ni kibao chinambere kwikera giruagu mantu makone ni na games baba ndete games ile yao sudoku nambi baraba ndete mantu makone ni na kumenya abura tumenda tukuma nkari bore kuma bado ndetu ni ile yao advert chinambere kwikera kana karatati ni kamera ngwena tunana kumera uni mantu mamebira methiritwe makina mbere kwegwa makibuko ya karatati ni kamera ngwene tunana mwanka 32 wono gumugaruka muri thiri wa Meru TV ukaina mbere kwa ukibona kana ukiguragira ngatheti ino cionde na ukebonera mantu mara methiritwe magikirwa urito ndeni ya ngatheti ino guku ni kwa Meru TV munyothi kuraya no ntu kagita gate kuraya tukegwa tukireithagire na kumurika mantu makonenie na mwerekera wa mugongo. Good morning.